Turabasuje mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV. Twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Ubwo tugiye kuza tubagezaho amakuru ya mu gitondo, morning news. Tubagezaho amakuru rero atandukanye aba abyutse avugwa ndetse na ya sport. Ubwo twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Njyewe nitwa Estache Musabyimana. Nizeye ko mwaramutse neza, Nyagasani yakomeze kubana namwe kandi namwe mutameze neza mukomere, umva Nyagasani rwose nawe abahe amahoro, abahe kumera neza mwese aho muri mudukurikiye. By'umwihariko none rero tugiye kubagezaho amakuru atandukanye byose avugwa cyangwa se amakuru ari kuvuga kuri ubu ngubu mu nyemero no duhere by'umwihariko mu avugwa muri politike. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rugiye gushimangira mu ruhame bamwe mu banyatanzania bakoze ibikorwa by'ubutwari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umukuru w'igihugu rero yabivugiye mu ruzinduko yagiriye mu gihugu cya Tanzania cy'umunsi umwe hari kuri iki cyumweru ku itariki ya 3 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Ni mu gihe u Rwanda ruri mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yagize ati u Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ariko vuba aha tuzagira amahirwe yo gushimira mu ruhame bamwe mu banyatanzania bakoze ibikorwa muri kiriya gihe byerekanye ubudashyikirwa, ubutwari ndetse n'impuhwe. Dukomeje kandi n'andi makuru ari kuvuga, reka tubabwire ko ku cyumweru tariki ya 3 ukwezi kwa gatanu mu ruzinduko yagiriye i Brazzaville muri Gabon, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin yahuye n'abanyarwanda bahatuye. Yabashimiye ubumwe bwabo n'uburyo bakomeje guhagarara neza u Rwanda mu mahanga, anabashishikariza gukomeza gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu cyabakiriye ndetse n'u Rwanda. Mwandi makuru kandi kuvuga ko tubabwire ko mu mvura idasanzwe yiganjemo umuyaga yaguye ku isaha y'isa 6:30 zo ku cyumweru tariki ya 3 Gicurasi umwaka w'2026 mu karere ka Kirehe. Inkuba yakubise inka 15 n'intama 18 izisanze mu rwuri ruherereye mu mudugudu wa Kacyiru, akagari ka Bwiyorere, umurenge wa Mpanga, ni mu karere ka Kirehe. Zose rero zita zipfa. Ayo matungo rero na y'uwitwa Mutarambirwa Patrice usanzwe utuye mu mudugudu wa Bicumbi, akagari ka Nyabitare, mu murenge rero wa Nyarubuye. Ubwo rero kandi ikindi cyo kuvuga nuko ngo amakuru hari avuga ko aya matungo yose nta nimwe yariri mu bwishingizi. Angarara abantu barashishikarizwa kuba rwose bashinganisha ibyabo birimo n'amatungo, kuko nta uteguza ibibazo cyangwa se ibiza, kugira ngo mu gihe n'ibyo byose bibayeho nawe ushobore kuba wagira icyo uramuramo. Reka none twongere tubabwire ko ubushinjacyaha ubwo twageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku wa kabiri tariki ya 29 umwaka w'2026 urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani ruri kuburanisha abasirikare 44 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, bakaba rero bakurikiranyweho guhunga inyeshyamba za AFC 23 ubwo bari bahanganye nazo mu rugamba. Aba basirikare rero baregwa ibyaha birimo guhunga umwanzi, kwica amabwiriza ya gisirikare ndetse no kwigumura bakanapfusha